kulumak lisha ilesil likakwa Jesucristo hos ibaom San Mateo. Tohaak relike lak naklish angel likakwa kishkutri chiru la Jose sashmat ut kishtire. Waklin, kamlik ulaan rochpelishna, elelin utatyu Egipto. Arang kuang katsak tohlain tu sinjiok cakakwe. Shmanak lak Herodes o kresh sikbalik ulaan resh kamsingki. Nakikwaklik la Jose kishkamlik ulaan rochpelishna utsa ahkwilek oktin aan ko o Egypt. Ut arang kikwan chak tohreta kikam la Herodes. Chihokan kitsaklok ru listiom likakwa chiskumereli profet. Egypt kibok chak likwalal. Naklak Herodes kishkereta nak kibalak xpanet lak kaho nak kichash hosil. Ut kistaklash kam sinkil chish hunilep likulaan itoh mahiep ahkwip chiap. Eblikwangat kay beleng ursa lishutam. Ho chaneru kisiliris riknep lak Tohanak kitsaklok ru listiom li profet Jeremías. Kia ikun siya kusheh aran rama. Kia bak utsuyin chinum tahenak. Alisrakel li kyo chikyabak chirishep lishkokal. Utik anarach besig shpanakbag aepchik. Ratin likakwa